Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 18, versikulo 1. Ti tao adi na ammo ti makilangan iti pada na a tao, ti labagi na ti pampanunutan na, kontraan na ti amin anaimbag a pangedang. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mama, bak nang ni Dino. Adda bukod na a negosyo. Iso ang masigurado asa anak tong agrigat iti danana no bilang. Nasaya at no kasta, anak ko. Amo meten. Diyak kaya tinakurapay no bilang laeng. Wan, mama. Amok dayta. Iso ani Dino ti inaklon ko kadagiti agdat-daton kanya. Gaputadda ka ba ulan da iti biyag? Kat, kano nga rod ayam amom kanyak tinobyom, anak ko. Inton kasangay yo, mama. Sana bale, tao madanimatan, san ka di? Okay, iha. Naragsak tulakit diti kasangay ko. Maragsakan lakit din ni mama. Gaputayam amu ka itakan ko na, honey. Amangan mo't no stricto tinam, Rachel. Istrikto talaga ni mama. Nga masiguradok anasaya at tipan nakilangan na kan ka. Gaputan ako na kun kan kwa na, nga da ka ba alam itibiyag. Nasayat nga rod no kastahani. Huwag kayam. Lisagan akong regalo para ken kwa na. Ha? Adda regalom kin ni mama? Ay katwa na. Rumpeng laeng. Ang mga no adda pa may bagana kanyak, no dumarayak nga awan ti regalo. Ay na, sika talaga. Sana kas din ni mama. O ala, mapantangarudan. Ang mga no agur-urayan kadata. Nasaya at no kasta, Dino. Amo kasaan nga agrigat ti anak ko iti danam no bilang laeng. Kaano ti plano yu apa nagkalaysa? Kinapudno na. Iso ko madayta ti daduma agagaramita. Di nakawagan iti ma'am. Mama ko namlatan. No kasta nga rod, adan plano yu. Uwan, mama. Maragsakan akunay itinayta nga imbagam, iho. Happy birthday, Mama. Pasensya kayon. Naladaw kami ka ni Roldan. Inuray ko pa'y ngamin analpas iti trabaho na. Trabaho? Iti construction site? Kita man ni manang mo, Arishel. Mayat. Tanakasarak iti boyfriend na abaknang. Kaya nadabukod na negosyo. Angam jay boyfriend mo, mabiyag na kang harod, iti kasay lang a klase ti trabaho na. Mama, anya ka din daytang ibagbagayo. Nakababain mo't namangag ni Roldan. Awan bibiyang ko numangag na. Gaputapod numat. Kasangay ko ita. Hanggang nadadaal daw ko, gapukan ka. Gaputa nagturad ti pakinaka mo nga may dito'y balay. Nga uray saan kamat nga inawis. Diretsaan ka, Roldan. Saan ka akayat para iti anak ko? Anya? Mabigbig-big kami dito'y lugar tayo. Gaputabak nang kami. Ngam apay anaturad ka anagtaton iti anak ko. Mama. Di nakawagan iti mama. Ma'am kunam kanyak. Sorry, ma'am. Ay ayatek ti anak yo. Kat kastamot ni Janin kanyak. No maipanggap iti kinakurapay ko. Diyak itulok. Ngagnanayon latan akasta. Isungan anusak ang makitang tangdan. Gaputa kurang ngamintit itid dagiti naganak ko apag tuition ko.
Nga, igagaad ko mati agadal. Third year akong iti kurso nga engineering. Sanak nga interesado ka dagiti ibagbagam, Roldan. Anya? Isu amabalin mon ti pumanaw. Pasensya ka na kuman ka ni Mama. Amo ka kastaunay ti panakaibabain mo. Okay lang. Maawatak ti inam. Siyak ti mababain itan. Sa bagay, sipod pa'y. Kanayon animanang ti mapadpadayawan. Nga aging gaita. Nang runa tabak nang ni Dino ngagbalin nga asawa na. Di mon panunutan dayta. Tinapatag. Awan ti inaramid ta kadakwada asan anasayaat. Diyak amo na niya ti panunutag ita. Kasla kayat kun ti pumanaw iji balay. Diyak kun maanusan ti kasya nga ugali ni Mama. Janine. Kasta unay ti panang tagibasit na kanyak. Kanayon nak nga ikumpara ka ni Manang. Katamok, di naksardangan, aging ka nga adaklat ay jibalay. Iso na saysaya at langan no pumanawak. Total, adamot trabaho. Kan kabaalak abyagan ti bukod ko abagi. Anya nga iti maaramida, Mare, no iso ti kayat di anak mo. Alangan ba't nga agpili ka, iti para kankwana. Nagado alalaki nga agdat-daton kankwana. Ngam dayjay pa'y amarigrigat tinaklon na. Ha, kaslasaan nga agpampanunot. Ay na, Mare, ad-adda saan kayo nga agkinaawatan o kasta. Nasaktan tirik na di anak mo. Ni Dino, inaklon mo para ka ni Rachel. Ngam ni Roldan, di mo maaklon. Uray anyat mapaspasamak. Talaga adyak kayat ni Roldan para iti anak ko. Pangalaan na kuma iti ipakan na iti agbalin a pamilya na no bilang laeng. Kas makitak met kat nagagat ni Roldan. Agasam tauray agad adan kat umekstrapay ng agtrabaho di construction. Man uti lalaki akas kankwa na, Mare. Iso adi mo kumaunay tagibasitan ni Roldan. Di mo kumatagidaksan ti bagbaga ni Mama kan ka, Janine. Pagsayatam ti bagbaga na kan ka. Kasano ang pagsayaatan, Manang? Kaya't ni Mama nga ad-adapay kumaasumaya at tibiyag mo. Diyakon kabailan ti panang tagtagibasit na kada kami kan ni Roldan. Iso na saysaya at langan no pumanaw akong diti balay. Sana bale. Ada kayo mat kanimanong Dino akadwana dito eh. Ano? Adakan ka dait na. No di ka malapdan. Kastagayam ha? Pumanaw ka. Ha? Talaga nga awan dangdanggam. Mama. Sige. Pumanaw ka no day tati kayat mo. Agdan na kayon iti dayjay amarigrigat a boyfriend mo. Mama. Pumanaw kan. Kat di kan agsubsubli dito balay. Kan lipatamon asyak ti inam. Anya? Sigurado ka kadi iti daytoy apangedeng mo, Janine? Juan, naragsaka kon iti dayto a boarding house ko. Kabaalak mo't dayto a bayadan iti binulan. Pasensya kan Awan paylat maitulong ko kan ka. Gaput agad adalak pay laeng. Maawatan ka, si Kaket Dimat. Ipamaysam ket iti agadal. No ada ka sa pulam, ibagam, tagtinulong ta. Agyaman aklaunay. Nakasingsingpat ka kanyak. Adayo ti ugalim iti inam. Sa bali at talaga ni Mama. Di na mo ti makilangan iti pada na at tao. Tilabagi na ti pampanunutan na. Kontraan na amin anaimbag a pangedeng. Nang runa no maipanggap iti kinabaknang. Ngam siyak, saan ati kinabaknang tinapatag kanyak? Tinapatag kat tinapod no panagayat. Ama siguradok nga adakan ka. Ikarikan ka. Uray na kurapay ti pamilya nagtaudag. Aramidag ti amin. Maipay ko laang ti biyag akapkap na kam. Ay na, maragsakan ako na, Rachel, anak ko. Kasla kaano lang, idiubing kayo. Ang gabita,
Makikalaysakan? Wan nga rod, mama. Ad-ada kumapay anaragsak. No adda ti kabsat ko. Namin ano nga inawagak. Ngam ko na namat abisi. Di mon pampanunutan day jay akapsat mo. Naragsaklat ta ti panagkalaysayo nga uray saan adim maray. Mga no itugot nan tumanen day jay aroldan. Madadaon lakit di ti aldaw ko. Mama. Ala, sana day ta ti pagsaritaan ta. Makadadal iti aldaw. Wan, mama. Huston, amangan no mangagda kadagiti kakabagyan ni Dino. Nakababain, amangan no anyapay ti maibagada. Ita tanalpasen ti kalaysayo. Anya ti plano yu ita. Dito kay latan balay. Iti kasta. Adda kadwak ditoy. Mama, pasensya kayon. Kayat ko tagtali na dito'y balay. Ngam nagsaritaan mi kini Dino nga ijay kami pailaang lugar ta. Anya? Adda ngamin may sa negosyo na ijay. Iso anas ken nga ijay kami pailaang. Sana bale, tao may kami latta dito'y balay. Iso na laang tasag paminsanan. Oh, amangan mo't numabali nakasaritam ti asawam. Tauray isulatan ti mapan ijay lugar da. Dito'y kalatan balay. Tapno adakad kaduak. Amumatan ti bakit. Nasken nga dalat takad kaduana. Mama, saan ang mabalinday tangay bagpagayo? No idi saan kami pa'y anagkalay sa? Wan, ngam itatagasawa kamin. No anya ti kayat na, o di iso ti matungpal. Oh, sa bagay matkit di ah. Ala, no dahi ta tinagsaritaan nyo. Awan, maaramid ak. Ay na, nagkarumot na itauyok mo, Mare. Wen nga rod, Mare. No, jak pa'y si marungkar ditoy. Jak amo akas ta ti sasadam. Inawagam ka din ni Rachel. Naibagam ka din kan Kwana ti maipapan iti marikrik nam. Namin anoon nga inawagak. Ang busy na ka no nga ang asawa. Iso nga imbaga na nga agbirok iti agbalin na babaunan dito balay. Nasaya at nga ron no kasta. Naskan nga da kaduam dito'y Mare. Narigatan. Sapay kasta nga da marikrik nam. Wen nga rod. Kaano nga tanga umay ni Janine. Sarong kaaranak ko ma. Maihiliwakon kan Kuana. Anya? No saan kumaakas jay ti inaramid ko kan Kuana. Nalabit nga adda ko makadwak ita dito'y balay. Adda ko mamangaywan kanya. Hello, Manang Rachel? Hello, ading ko. Kumusta kayon kini Roldan? Nasaya at latamot, Manang. Adamot na natalgad at trabaho na. Iso adwa kami ngagtrabaho ita. Kasta ka di? Maragsakan para kada kayo adwa. Uwan gayam. Kumusta mo tan ni Mama? Ay, day tati mawaga. May papankan kwa na ti ibaga. Ha? Nakaro ti sakit ni Mama ita. Kat sikati kanayon na adamagan tunggal awaga. Anya? Amok anasakit pa ilaang tinakamukan kwa na aging gaita. Ngam pang-asim ko maading ko. Sarong karam ni Mama. Pang-asim ko ma. Patgam ni Mama nga uray italaang. Oo, sige, Manang. Pagsaritaan mi day taken ni Roldan. Iso day tati ko na ni Manang ko ita imawag. Kasta ka di? Mapanta ah. Sa anak mo't unay ama kumikum iti trabaho ka. Agyaman ak no kasta. Kaasimat. At dagayam marikrik nana.
Ngam di mo ngamin ibaga kanyak, ama pantasarong karan. Kaya't kumati mapan Roldan. Ngam pampanunutak lang amin. Amang ano aging gaita, katkas iti sigod pa'y laang ti ugali na. Kan ti panagsasao na kanyak. Saan mat siguro? Kas itinakunam itay, akanayon nakaadamagan kan ni manang mo. Nagbaliwon siguro. Isu at tinasayaat, sarungkaran tain ton bigat. Agyaman taymay kayo. Agyaman tanalagip dakpay sarungkaran. Ita, tagkapsutakon, anak ko. Mama. Janine, anak. Pakawanin na ko ma. Kanagiti panaglablabas ko kada kayo ni Roldan. Roldan, Barok. Sapay la ko ma. Tama pakawanak. Awan dayjay, ma'am. Lipatan tayon dayjay. Impagarup ko. Asaan kayo nakasapulan? Gabo, tada kinabaknang ko. Ngamita tagkapsutakon. Masapul kayo gayam. Mama. Naamiris ko amin dagiti nagbidotak kada kayo. Nang rona ti panang tagtakibasit ko kada kayo. Pakawanin dak ko ma. Oh, Mama, naisagana konti kanon nyo. Agtugaw kayo, tasubuan kayo. Pakanon kayon, tanapudot pa'y daytoy linutok akanan nyo. Agyaman ako, unay. Anak ko. Kalpasan, ama pakanak. Agawid kayo ka din. Saan, Mama? Kinapudno na. Nagsaritaan mi kan ni Roldan, adituyak laangan. Siya kunti mangaywan kada kayo ita. Iti kasta, saan tayon ang mangala iti babaunan? Uwan, Mama. Saan ako na pumanaw? Ni Roldan laang ti agsubli iti lugar da. Ta saan na amabalin a panawan di trabaho na. Agyaman ako, nay, anak ko. Uray nagbalin akadakas nga ina. Nagsaya at kalata nga anak. Lipatan tayon dayjay, Mama. Tinapatag. Adda akon ang mga iwan kada kayo. Ita, tanakapsot kayo. Saan nga amin abanag kat maalam babaan iti kinabaknang mo. Isu adi kag lablabas iti tiyempo a napigsa kapay. Tainton agkapsot ka, dagiti anak mo ti tumulong kan ka, saan kat ati kwartam. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.